posne kuglice sa suvim voćem. Sastojci za posne kuglice sa suvim voćem: 6 kašika brusnica ili suvog grožđa, 4 suve smokve, 6 turmi, 4 kašike mlevenih badema, 2 kašičice nezaslađenog kakao praha, po pola kašičice mlevenog kardamoma i korijandera, prstohvat morske soli i kašičica limunovog soka. Za valjanje: kakao u prahu, kokos. Posne kuglice sa suvim voćem se pripremaju na sledeći način: smokve, brusnicu ili suvo grožđe i urme izrežite na manje komade. U posudu stavite seckano suvo voće, dodajte mlevene bademe, kardamom i korijander, prstohvat morske soli, nezaslađen kakao u prahu, kašičicu limunovog soka i sameljite u blenderu. Od ove voćne smese navlaženim rukama oblikujte kuglice veličine oraha, uvaljajte u kakao ili kokos, poređajte u papirne korpice i servirajte. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.